Kuvota kuqale kwahamba kancane etiteshini letihlukahlukene endzaweni yaseMangweni eNkomazi. Lapha ngilakwabulawa khona likhansela le-ANC Thabo Ngwenya lowadutshulwa ekhaya lakhe ngasekuqaleni kwalomnyaka. Takhamuti talapha letivotile tithi atinendzaba kakhulu ukuthi kuwina bani, kodwa nje labakufuna kakhulu ukuthi kutfulwe tinsita emphakathini. Ngi-expecte ukuthi ngibone incubekela phambili ngalokuvota kwami. Mfo sifuna kubona lushintsho man, leli vele lethu liyafa liyalimala. So asifisi ukulibona lifana nalamanye amave lesakhelene nawo. Kani le potential la ekhaya ikhona. Inhlangano i-IEC lekungiyona ibukete lukhetfo eNingizimu Afrika ithi yenetisekile ngelukhetfo nanobe nje kube netinkinga letincane. Tonke titestate leting-6 eNkomazi na-2 eStiftweni tivule ngesikhathi tonke nga-7 o'clock. Kungimanje size sitofika manje konke kusahamba kahle, kusathulile emphakathini kude lokukhomba ukuthi kungalikhetfo lingaphazamiseka. Imiphumela yalolukhetfo lokuchibiyela kulindzeleke ukuthi imenyetelwe ngolwesine ekuseni. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eMangweni, eMpumalanga.